kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela imali. Amen. Thunyela nje uzocela ini. Cela lapha qhubeka imali esontweni. Iasha lize limelana sitshe. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu ke uma efundisa ngezinto eziningi kakhulu, ezinye zazo akhuluma ngazo ukuthi mawufunda chapter 6, mawuqala chapter 6 Matthew uthi 1 when you give. Amen. Number 2 verse when you pray. 3 verse when you fast. These 3 things zibaluleke kakhulu ekhambeni kwakho kokukhona. Oh amen. When you give, uma ninikela, umnikelo uyindlela esikwazi ukubona ngayo ukusebenza kaMoya Ongcwele phezu kwempilo yomuntu. Nikhona? Because la emhlabeni izinto ezigujwa kakhulu, impilo enhle, okuyimpilo enhle etholakala emalini. Imali iphenduka ibe yigugu kubantu. Isondelene kakhulu noNkulunkulu. That is why Jesu mayifundisa ethi ningeke nikhonze uNkulunkulu kanye noMamona, because wayazi uJesu ukuthi indaba yezinto eziphathekayo eziyimali eziyamagugu eziyigolide zisondele kakhulu enhlizweni yomuntu. So uJesu uveza lesi sexwayiso because uyayazi imali ukuthi i-dangerous kangakanani. Oh amen. That is why uzozwa iBhayibheli maliveza lithi imali impendulo yakho konke. Yayithi kodwa ayisikhona konke. Oh amen. Impendulo yena yakho konke kodwa ayisikhona konke. Ukhona ongaphezulu kwemali. Bese ethi umpostoli Paul ukuyithanda imali. Ukuyithanda hayi ukuthi imali cha, ngingaphambanisi lapha. Ngezwe liyikhetha khona emkhulu lonje umlandela kakhulu ukuthi umkhulu amaqiniso okujala ukuvela lapha social media ephikisana nomunye umuntu okhuluma izinto nje engahlangani. Uthi ke imali impande yesona ayikazi imali impande yesona. Ngikhona abathandekayo ningahambi nilalela izinto bese ni uthando lwemali oluphenduka ke lube impande yesona. Oh amen basalwa. Why? Because imali ine-value enkulu enhlizweni yomuntu. So ke uma sizobona ukusebenza kaMoya Ongcwele, one of the things esikwazi ukubona ngazo ukuthi uMoya Ongcwele usebenzile empilweni yomuntu ukuthi akhiphe umnikelo, akhiphe imali ayilethe e-altar kaNkulunkulu. Oh amen basalwa. Because la e-altar kaNkulunkulu yila ukhulekelwa khona, yila ukuthandaza khona. Kufanele ukuthi ufunde ukuhlonipha indawo yomthandazo wakho. Oh amen basalwa. La uthandaza khona akumelanga ukuthi kube khona izinto eziphazamisa oqala nje ukuthi ufike endaweni la uthandaza khona. Ungaphazanyiswa noma yini. Ngiyayithi mina iSunday empilweni yomuntu is very important umuntu okholwayo, because usuku olukhethekileyo kuye ukuba ahambe ayovela e-altare la athandaza khona. Nikhona basalwa. Because e-altare la uthandaza khona masifika lapha yamina ngizalwa besababili lapho uGojisi kodegebe bogogo thunga komlambo khona indlu ekhaya okuthiwa yindlu yakwagogo la ngisuka khona. Uma uzoya kagogo uyocela okuthile kwabadala omahlambana khona umlilo wawungayi ungaphethe lutho, because awukwazi ukuya e-altare ungaphethe lutho. Nikhona bathandeka kwakuthi uma uzoyiwa e-altare kuhlatshwe imbuzi. Mayingathi imbuzi kufanele ukuthi ngolo kube inkukhu, ngoba akumele ukuthi uhambe uye e-altare uyocela okuthile ungaphathanga lutho. Mawufika lapha wawungafiki ufike ume ngeenyawo nje lapho kagogo, kodwa ufike uguqe phansi ukhombisa ukuyithoba. Bese into yokuqala uyenza ukuthi wawubabonga abakithi abangasekho. Uthi wena logunzo lalo ngembethe bahati sephethe into yomzinyikezi. Nikhona
sibusiso. Oh, amen. So kuyanikelwa la esontweni la usonto khona yazi kuyanikelwa. Imali siyayidinga. Impahla zakho lezi yabona ama-cox la. Lezi ecathulo leziya eseyihlala nje zino 5 years manje ehlezi. Siyayidinga lezo zinto lezo. Ese kingdom kaNkulunkulu. Right. Oh, amen baselwane. Because i-kingdom kaNkulunkulu akumelanga ukuthi kuphume abantu bakwi-kingdom. Yes. Yomuntu onegolide nesiliva uJesu. Iphume baye ngaphandle bayocela uxhaso ngaphandle. Kahle uhulumeni bekufanele ukuthi ese kithi. Because mfundisi umntwana ibandla liyithemba emphakathini. That is why uma kwenzeka izinto emphakathini abantu babuza umfundisi bathi ngoba uvusa umfundisi noma ngasiphi isikhathi because umfundisi unjengethemba the apostolic people the apostolic church ibandla lepostoli ibandla elivuselela ithemba ibandla eli-effective now kudingeka ukuthi ibandla libe well equipped nezinto zonke ezidingakalayo emphakathini ukuze umphakathi usurvive. Ibandla fanele lifundise iy'ngane emphakathini. Ibandla fanele lonze abampofu emphakathini. Ibandla fanele liletele iy'dingo zonke zomphakathi because ibandla liyisource yamandla azo zonke izinto ezidingakalayo emhlabeni nawo imali. Yinto yebandla. Imali ethu. Ucebo umfana. Enye ama-principles uJesu ayisebenzisa. Ofanele abafundisi ukume nje phambili esontweni ngesonto. Ucela imali bazalwane. Athi ucela imali. Bese mase bezonikela ubamba umphongolo ubuke kanje. Ubuke umnikazi wemali. Ubuke imali. Ubuke umnikazi wemali. Because in here ebandleni ugcwele abantu abanemali kodwa abafundisi bakwazi ukuqala ilanga ukuthi manisuka la likhanya manje lingazi liyofika eMtuba liyasurvive ilanga lepholo liyakwazi ukufika eMtuba. Nifunde ukuthi esontweni ungathathi imali esalile evikini bese uzoyinikela uNkulunkulu andamanye uNkulunkulu wakho ukuthi uNkulunkulu wenzalela entweni obukade wena ngathi uyisebenzi woshintshi. Ukhuluma ne-altare lakho ukuthi i-altare lakho leyo sheleni abasale kade uspend 1,500 evikini. Awukhuluma mdibeke. Ngicela umpostoli ngesonto umonithele leyo msebenzi lowo. Ngohamba nabazalwane bakhe angimonithele leyo msebenzi ngesonto. Mina ebandleni ngiyawumonitha. Ngiyayikokela lokhu ngafika ebhrentshini la kade ngisekhona imvuselo umfundisi umnene. Ngiyayikokela umnikelo. Mase ngizoshumayela ukuthi ngicela uqale uqoqe imali. Ngibuke imali ngibuke umnikazi wemali. Nikhona bazalwane. Kufanele ukuthi simfundise ukuthi uma uNkulunkulu ekunikeza nikela according to amandla uNkulunkulu anikeza wona. Musu ukuthi uNkulunkulu ekunikeza 3,000 ufana uzothatha 10 rand u-3,000 uzowunikela la. Niyeke ukuthi imali isenkonzweni uthi uno-500 endlini ushiye u-500 uwucwele uthatha u-20 rand uze nayo enkonzweni uthi ngoba awufuni ukuthinteka bese uyanikela. Mawufika enkonzweni uyakhonza ukhonza ngakho konke kwakho nangemali. Uma usibusiso ekwi-ayithemele nalishwayo enkonzweni ufanele ukuthi unikele because uma unikela umlanda to i-anointing yamandla lawa edla ngaleso sikhathi. Ngoba sesoshumayela nje la
Uselani mali kaNkulunkulu. Ususpende about 2,000 eviki. Uzosula ukhipha 500 ubethenge kaNkulunkulu. Uqonda ukuthi althana onikela kulo linevalue ka10 rand. Emsebenzini kaNkulunkulu sisebenza ngesacrifice. Unjenge sacrifice oyenzile. Lento iyona nje. Sacrifice oyenzile. Not because khona abangcono. No, is sacrifice or abayenzile.